Oto webaleo omukigambo kyesara na Reverend Eric akandu yatubembera omunsonge gyo. Reverend Eric yabanaterera na muno hansonge yokukora na agamba kikuru muno okukora yomusigazi ensinga ntoruli myaka yawe yokukora abokuba ebyo rukukora myaka egyo nibyo birukujja kuba nibyahurra bukuru rundi bikuba isaho mbwire bwabo bukuru nabweke nikimaisa bukuru bwerahika utetomboita oleka kuruma oleka kubihirirwa bagezi bawe habwokuba emyaka yawe eriye yobusigazi niyo kujya kubaisa rundi kukorebe bisoboro kubaisaho obwo kuboli omyaka eyobukuru kikuru muno akande omugisa gwono gurukubotungire okura wakora omyaka egyo kyaina amani akande nuko kisobole kuba nikikubaisa omyaka eyabukuru ekikimu ekyakabiri nikiha okweyijukia kugamba kakuba nkaba namanyire kandi obo mugisa gwali guroho obundi nakalima kosokora kali karoho na amani gonka gasobora kukora okabogaine baituiwe amato gatamwe biti tuwahuliriza butumwa bwari mbukuherezebwa kandi akubalira norugera mwao babari mnonga Reverend nanye ninyongereraho kusima kandi abantu nkabo ruhangana batuteraho kubakora emifreje iyo kubarabya mu ebigambo bye kandi hakabasa kugira owahurura dena hasigara mbajyango kuhindura emitima nokwe no kwarahanga ejo niyo note yitwatandikiraho